Minister Alhaj Abdul Nasir ki home polling show mak oidori ni ado koina ngasi wari sagadabri se mafam sida presiding officer oina oiba mahakka wari sabi tanjam tanglau jage sagi ning joy sing kawana ado hoji thoga ning debo thodo wa thokiba gi umba de leibra ngang de hoji phawdi ke to like swaida nungai da ba ambo thodo thodo ado mafam si home polling show oibani na ko ado sum parjana vote da bai chang chi kam oi gani sum ada bade moi yang tes wei yang thawa yaw na du ta da to le okay ado makoi social distancing ngak na tawra kamen taw distancing si jiklo sai pass kano da di pass polling da dinga ame hojiki makoi gi wa na ram ni wa ba sina makoi da tang group ki re thawai na tena mu khala le ado hoji phau da total poll masing chi kaya oi gidam no total poll se exact ji punga maga tagdo minute ji ama pare 400 okay aduga male na 203 female na 197 okay ado hoji percentage yam wangi percentage 65 65 ado men thada le ado loi gidam si kui dra pung mari da ni loi si mari ne to before 4 da ti pung ma dari lo thada da ba mi chu khara da dum lai le jang khai lai lai ado loi ngasi mi se hoi gi disable gumba kari gumba yaw mi kya mu yaw ki sa Polisia to chang ki si ahum dila ke na kare lagi koina pamma ga porakpa okay si polisia yaw dana okay na manga mu ti chu okay adumba alai ba ado mafam si dum lai se ai ngasai home polling has da candidates ani ne ba si lai si isat hussein ne na ado makoi inna ba thokna bi ngasai thokte na san ba tam ado lakila ame lo na tuga okay ado hojik EVM gumba de matching gumba ya da ba di khudong cha lai